Reka nizere ko umeze neza nkurikiye muri kano kanya, kandi nawe utameze neza reka nkubwire ngo pole sana. Uyu munsi ni umubabaro ariko ejo ni ibyishimo, ntucike intege, ejo ibintu bizagenda neza. Nta muntu waremewe umubabaro, humura rwose. Ejo nahawe, uyu munsi ni abandi ariko ejo nahawe. Gubwa neza rero wowe muri kano kanya, wowe ufite amatsiko yo kumenya abami batanu b'umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuzaniye abantu batanu, abagabo batanu nakwita ngo ni abami ba music hano mu gihugu cyacu. Ese wowe waba utekereza ko waba ayoboye arinde? Ninde mwamuhagarariye abandi? Ninde muntu ukurikiranwa kurusha abandi muri aba bantu batanu? Nishaka kuvuga umuntu ukurikiranwa kurusha abandi, ni ukuvuga ngo ni mu bihangano bye, kuba agira views nyinshi, kuba afite abantu bamukurikira bakoze subscribe. Ninde ufite abantu benshi? Ninde ukurikiranwa na benshi? Reka rero nkubwire ngo ntucikwe, byose ngiye kubikuvira imuzi n'umuzingo. Wowe icyo usabwa, wowe utarakora subscribe, reba iburyo bwawe ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukandeho, none ngise ukande no kukazogera kugira ngo tuzajye tubana buri munsi hano kuri Rupaca TV. Icyo usabwa ni ugukora subscribe. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro rero nkaba nitwa Rupaca original. Abandi bose wumva bitwa ba Rupaca ku ruhande no kunyitirira, ninjye Rupaca mwenyewe. Kora subscribe ubundi tuzajye tubana uko bwije nuko bukeye. Abasitari batanu rero naguhitiyemo kuri uyu munsi bayoboye abandi mu muziki hari King James, hari Meddy, hari The Ben, hari Israel Mbonyi, hari Bruce Melody. Wakwibaza ngo ninde muntu urebwa cyane kurusha abandi bose muri abangaba batanu? Urumva, nimvuga ngo nagiye mu muziki nakoze ku mpande zose, muri gospel, muri sekira, hose nagiye nkoramwo. Icyo nashakaga ni ukumenya ngo ninde musitari dufite hano muri kino gihugu cy'u Rwanda urebwa cyangwa se ukurikiranwa n'abantu benshi kurusha abandi. Tudatinze rero reka dutangire nkubwire. Reka duhere ku mwanya wa gatanu, turava kuri gatanu tugenda dusubira hasi paka tugeze ku musitari wa mbere. Umusitari wa gatanu rero muri abangaba batanu nuwo bita King James. Akaba afite abantu bamukunda cyangwa se bamukurikirana, abo yavuga ngo ni abakunzi be b'umwihariko bahoraho. Ni abantu bakoze subscribe abantu 212. Urumva rero ko atari abantu bakeya, ariko King James impamvu namuhisemo nuko ari umuntu navuga ngo ufite izina rimeze nkaho riremereye, ariko hari abandi bantu bakurikiranwa kumurusha, haba mu ruhande rwa gospel ariko cyane cyane no muri gospel. Ariko nashatse kugira ngo nzane King James kuko iyo uvuze King James ntagaragaremwo burya nawe kandi afite izina riremereye, hari abantu mutapfa kubyumva. Ariko ni mu bishaka nzongera ngende mbakorera izindi ntonde mwumve umwanya muzamushyiraho uwo ari we. King James rero akaba afite abantu 212 bakoze subscribe bamukurikira. King James rero mu ndirimbo afite zamenyekanye cyane cyangwa se nabwo zarebwe cyane kurusha izindi, harimo indirimbo yitwa Igitekerezo. Igitekerezo imaze kurebwa n'abantu 3,528,000 n'abantu 90 mu gihe kingana n'imyaka 5. Indirimbo yindi ya kabiri afite yarebwe cyane ni indirimbo yitwa Popeti. Akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu 2,799,000 n'abantu 813 mu gihe cy'imyaka 3. Indirimbo ya gatatu yarebwe cyane ya King James ni indirimbo yitwa Ndagukumbuye. Imaze kurebwa n'abantu 2,200,000 n'abantu 252 mu gihe kingana n'imyaka 3. Uwo akaba ari King James dusanze ku mwanya wa gatanu mu bantu barebwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga umusitari cyangwa se umunyamuziki, umuhanzi witwa The Ben. The Ben muramuzi, nawe akaba ari umusore ubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The Ben akaba afite abantu bakoze subscribe bamukurikira bangana n'ibihumbi 330.
ibihumbi 330 nibo abantu bakoze subscribe ku muhanzi witwa The Ben. The Ben akaba afite indirimbo yarebwe cyane, mu ndirimbo ze 3 yarebwe cyane harimo yitwa Vazi, yamaze kurebwa n'abantu miliyoni 6,170 n'abantu 663 mu gihe kingana n'imyaka 4. Indirimbo ya kabiri ya The Ben yarebwe cyane kurusha izindi ni yitwa Ni Forever, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 5,116 n'abantu 678 mu gihe kingana n'imyaka 4. Indirimbo ya gatatu ya The Ben yarebwe cyane kurusha izindi mu ndirimbo za The Ben akaba ari indirimbo yitwa Thank You Lord. Yitwa Thank You, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 5,865 n'ibihumbi 865 n'abantu 725 mu gihe kingana n'imyaka 6. uwo akaba ari umuhanzi The Ben, akaba ari ku mwanya wa 4 mu bantu bamaze kurebwa cyane cyangwa se bakurikiranwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se niba bashaka bakurikiranwa n'abatuye isi, ariko mu bantu 5 bakurikiranwa cyane kurusha abandi The Ben ari ku mwanya wa 4. Twagiye rero ku mwanya wa 3. Uratekereza ku mwanya wa 3 haba hari honde? Ese mu bantu hasigaye Israel Mbonyi, hasigaye Bruce Melody, hasigaye Meddy. Muri aba 3 urumva ndi ku mwanya wa 3. Inshuti yanjye, banza ukore subscribe aho ngaho, hari gukora subscribe. Banza nimba utarakora subscribe buri tuzajye tubana buri munsi. Twagiye ntabatindiye, wowe wamaze gukora subscribe ndakubwiye ngo merci. Reka tugende ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanzi witwa Bruce Melody. Nizere ko bitagutunguye kuba Bruce Melody ari ku mwanya wa 3. Hari abantu bajya bibeshya ngo Bruce Melody ngo niwe cyamamare cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngo niwe muhanzi w'umunyarwanda uzwi ku rwego mpuzamahanga kurusha abandi. Barakubeshye. Hari abana bakora bro, hari abana bafite umuziki. Bruce Melody ari ku mwanya wa 3, akaba amaze kurebwa, akaba amaze gukorerwa subscribe, cyangwa se afite abantu bamukunda bakoze subscribe ibihumbi 561. Ibihumbi 561 nibo bakoze subscribe ku muhanzi Bruce Melody, umusore nawe ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, ariko ari ku mwanya wa 3. Zimwe mu ndirimbo ze zarebwe cyane cyangwa se zatumye yamamara ziri kubica bigacika muri iyi minsi, harimo indirimbo yitwa Caterpillar. Ni indirimbo yarebwe n'abantu miliyoni 5,577 n'abantu 274 mu gihe cy'imyaka 2. Indi ndirimbo ye ya kabiri yarebwe cyane kurusha izindi akaba ari indirimbo yitwa Caterina. Ikaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu miliyoni 13 n'ibihumbi 831 n'abantu 364 mu gihe kingana n'imyaka 4. Indirimbo ya gatatu yarebwe cyane mu ndirimbo ze akaba ari indirimbo yitwa Samoya. Iyi murayizi, yarabiciye biraceka nyine muri cya gihe cya Samoya nimuyibuka. Ikaba ari indirimbo rero imaze kurebwa n'abantu miliyoni 5 n'ibihumbi 720 n'abantu 826 mu gihe kingana n'imyaka 3. Uwo akaba ari Bruce Melody, akaba ari ku mwanya wa 3 mu bantu bakurikiranwa cyane. Ku mwanya wa 2 rero, ku mwanya wa 2 rero umuntu ukurikiranwa cyane kurusha abandi akaba ari umuhanzi Israel Mbonyi. Uyu ni umuhanzi wo muri gospel. Hari abantu bajya ngo muri gospel nta mafaranga abamo. Amafaranga arimo nshuti yanjye, ahubwo ngo nuko harimo ibintu bisobanutse, urenga inote urazibona. Israel Mbonyi rero akaba amaze gukorerwa subscribe, afite abakunzi bangana na miliyoni, akaba afite abakoze subscribe miliyoni. Kuzuza miliyoni y'abantu bakoze subscribe ntago ari ibintu byoroshye, ni ibintu bidapfa kubaho, ni ibintu bigoye, ni ibintu bigusaba kuba warakoze cyane. Akaba afite rero abantu bakoze subscribe miliyoni n'ibihumbi 9.
uwo akaba ari Israel Mbonyi. Zimwe mu ndirimbo ze zarebwe cyane rero harimo indirimbo yitwa Ni Nasiri, ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 36,520 n'abantu 121 mu gihe kingana n'amezi 10. Indirimbo ya kabiri mu ndirimbo za Israel Mbonyi yarebwe cyane ikaba indirimbo yitwa Nita Amani, ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 17,624 n'abantu 791 mu gihe kingana n'amezi 6. Indirimbo ya gatatu ya Israel Mbonyi yarebwe cyane kurusha izindi ikaba indirimbo yitwa Icyambu, ikaba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 6,020 n'abantu 900 mu gihe kingana n'imyaka 2. Uwo ni Israel Mbonyi, akaba ari ku mwanya wa kabiri mu bantu bakurikiranwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni umusitari wa kabiri uhagarariye abandi. Reka nongere nkwisabire rataho nkurikiye ngo kora subscribe, niyo nkunga yawe nanjye ngusabye kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Ku mwanya wa mbere rero, ku mwanya wa mbere hari umusore witwa Meddy akaba ari umusore ukunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubyange ubyemere, niwe mwami wa muzika, ubyange ubyemere, niwe uyoboje inkoni y'icyuma hano mu muziki. Meddy akaba afite abantu bakoze subscribe 1,034,000. Urumva ko rero uyu musore rwose arakunzwe. 1,034,000 kuri Meddy, reka tumubwire ngo felicitation. Akaba afite rero indirimbo yarebwe cyane ne yitwa My Vow. Iyi ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa n'abantu 135,694 n'abantu 979. Urumva rero ko ari indirimbo nayo yarebwe cyane mu buryo budasanzwe. Indirimbo yindi ya kabiri yarebwe cyane mu ndirimbo za Meddy akaba ari indirimbo yitwa Slow, ikaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu 99,604 n'abantu 119 mu gihe kingana n'imyaka 6. Dusoza, indirimbo ya gatatu ya Meddy yarebwe cyane ni yitwa Holy Spirit. Iyi murayibizi yarabiciye biracika. Indirimbo Holy Spirit ikaba imaze kurebwa n'abantu 13,429 n'abantu 493 mu gihe cy'imyaka 11. Uwo ni umuhanzi Meddy, umwami wa muzika. Uwo niwe uyoboye abandi bami ba muzika. Abo bari abami 5 b'umuziki hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nge mwumvaga abagezagaho kino kiganiro nitwa Rupaca, Rupa Prince Cha. Kora subscribe.